Sore ke iya, angkasa bersaudara iya. Diterima dengan baik, angkasa bersaudara. Ikadim maki panjenengan ketik. Ini aja yang direk nih masuk kamu yang mata ada sekali kali berapa. Oke. Korek engki atau sekelangkong angkasa bersaudara RPU angkasa bersaudara operatornya kali. Waktu sudah memasuki jam 5:35. Absensi pagi saatnya dimulai. Bang Firman, saya akan menggantikan Bang Rofi di jam 5:15 tadi. Dilanjut, kesalahan dan kekurangan mohon maaf untuk semua rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong Bang Aka atas kendali pon mulai kila pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis tanggal 1 April 2021 kita bisa berjumpa kembali di acara absensi pagi sebelum acara Kauliah 371 dimulai. 15 menit ke depan frekuensi ini kita pergunakan untuk absensi pagi. Dipersilakan teman-teman rekan-rekan pada ini masuk di wilayahnya masing-masing, sektor masing-masing biar sama-sama terpantau. Kalau ada yang minim, kecil bisa dibantu. Kalau ada yang kedabling atau bersamaan bisa mengulang kembali di season berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dipersilakan. Dan standby semua. Saya catat pertama Bang Aka yang ada di Rombi Timur terus kelengkong atas gabungan Nepon yang langsung standby. Terus juga langsung dicatat Kak Dinto sebagai angkasa 2 kedua Bapak Haji Ali Makit 0 Suara Maharani 2 angkasa 2 bersaudara sebagai Dong Saim tersekalangkong atas gabungan Nepon yang standby. Terjukan dekat Bapak Ipung lepana pada perjalanan menuju Pasar Adom Kota Sunep. Saya juga siap selalu untuk memancarkan pengajian 371 sebeda Pasar Adom Kota Sunep tersekalangkong Bapak Ipung ngereng standby. Ngereng langsung rekan Kending Lugulu Pamekasan Sampang ya tareh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang subur Pak Firman standby. Dari Lentang Barat man membawa aja monyet dari Lentang Barat namanya Mamat bergabung standby. Assalamualaikum Mr. Robert Bang Firman mewakili Musola Karanganom, mewakili Mama Ida Batal Timur, Mr. Robert Batal Barat Bajur. Assalamualaikum. Di belakang Mr. Opet ada Pak Amar ikutan standby di Tambuko. di kolor bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kedabling di season pertama, dipersilakan mengulang. Waalaikumsalam Bapak Anto sebagai Kota Sumedang atas segala kau atas gabungan Nepon ngiring standby terpetujukan Bang Mamat sebagai Lenteng Barat bersama masyarakat Pemunyin ngiring standby terpetujukan Bang Rosi Polsek Pakong Pamekasan matur segalangkong atas gabungan Nepon ngiring standby terpetujukan terpantau Bang Berbi sebagai Bili Purareba ngiring standby terpantau juga Bang AR saya dari Kepuru Setel
Jugenan mewakili Bang Abdurrahman motor segelangkong atas gabunganipun. Jugenan bede Bang Adi titik 0828 Suara Maharani motor segelangkong ngereng standby tempat jugen Bang Opot sebede Betal Bere mewakili jugen Musola Karanganom jugen Mama Ida sebede Betal Timur motor segelangkong ngereng standby tempat jugen Bang Amar sebede Luhulu ngereng standby tempat jugen Pak Beni sareng Pak Mina sebede Kota Kolor Sumenep motor segelengkong atas gabunganipun ngiring standby ngiring rekan berak kending Luhulu Pamekasan Sampang ya tadi. Assalamualaikum yang subur Pak Firman standby. Assalamualaikum Pak Fokus Rombia Timur bergabung. Assalamualaikum ke Olet Penteng Timur bergabung. Assalamualaikum Arjuna diracun ikutan standby. Assalamualaikum Jaga Umbaran gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bergabung standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andian mewakili Nadine Moda Pak Santeki Pak Firman. Assalamualaikum Acik Timur gabung standby. Assalamualaikum Joker juga ikutan standby. Pak Bogor motor Sakalang. Assalamualaikum Bang Firman, Pacutan ikutan standby. Warga besar bergabung. Assalamualaikum Mujanis Keduk Barat standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau yang subur sebeda Rembia Timur motor segelengkong ngiring standby. Terpantau juga Bang Taib sebeda Kota Sampang motor segelengkong atas gabunganipun ngiring standby. Terpantau juga Bang Fokus dari Rembia Timur ngiring standby. Terpantau juga sebeda Kota Ulet Bang Ulet sebeda Lintang Timur ngiring standby. Terpantau juga Bang Arjuna sedari Rajun. Terpantau juga Mas Andai sedari Karai. Tercikan Mas Pangantian sebeda Telaga Kending mewakili Bang Adin Muda sareng Bapak Santeki sebeda Karsuluk motor segelangkong atas bantuanipun standby. Terpantau juga Bang Aci sebeda Serah Timur Bulutoh standby. Terpantau juga Bapak Kamandanu sebeda pinggiran Kota Bogor bersama Pak Yuni ngiring standby. Terpantau juga Bang Mamas bersama keluarga besar sebeda Lawan Makam Cena Lembung Timur ngiring standby. Terpantau juga Mas Roy sedari Lembung Barat, Bang Suro sedari Lembung Timur, terus juga Bang Mujalis sebeda Kedu Barat motor segelangkong ngiring standby. Ngiring rekan Pantura Pasongsongan ampunten lu baru manding sesok ya tadi. Assalamualaikum Bang Firman, Jeffrey bersama keluarga dan juga mewakili Sirajun Furujun ikutan standby. Assalamualaikum Opelan bila bara-bara bergabung standby. Assalamualaikum Joker ikutan standby. Pak Firman, Nova bersama Musola Nur Muhammad ikutan standby. Assalamualaikum. Saudara Bang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacutan ikutan standby. Dari Karai standby. Bang Firman. Saudara mewakili Sofa Bang Ruben Bang Firman.
Assalamualaikum Pak Firman, betul belum Pak Irwan bergabung Satembai kejadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mbak Putri Sabada Marengan bersama Mas Jajon yang standby. Terpantau juga Bang Lekbar Sedari Rajun. Terpantau juga Mas Jeffrey Sabada Fatuan bersama si Rajun Furujun Sabada Kolon yang standby. Terpantau juga Bang Operat Sabada Bila Pora-Bara yang standby. Terpantau juga Bang Lengser Sedari Kiring Kecamatan Mending. Terpantau juga Bang Yuda Sedari Selopeng, Mas Joker Sarang Bana Sedari Larangan. Terus juga Bang Nova bersama Musola Nur Muhammad sebagai Lembung Barat. Terus juga terpantau semua wakili Masjid Al-Maunah yang standby. Terpantau juga Bang Adi 828 mewakili juga Bang Gobet Sarang Asofa yang standby. Terpantau juga Pak Haji Faruk sebagai Lugulu, Bang Unik sebagai Karai Mantreleng yang standby. Terpantau juga saya dari Batu Tiang Kosoka Rubarung yang standby. Terpantau juga Bang Wiro sebagai Pasar Leteng, Mas Dedi sebagai Metelan juga mewakili Masjid Anyar sebagai daerah Cangkreng yang standby. Terpantau juga Bang Adu saya dari Rajun, Bang Irwan saya dari Rombe Temon, Matarus Kerangkong yang standby. Yang rekan Pandura Pasongsongan Ambutan Rubaru Mending Sesok ya tarik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Jaka saya dari Manding Matarus Kelangkong yang standby. Terpantau juga Bang Dion saya dari Desok. Terus juga terpantau Bapak Anjeng Serabang Lilik Mbak Lingling sebagai Kolor Kota Sumedang yang standby. Ngereng rekan Timur Kota Kelenget Telango Buluto Serongki Lenteng Tuan ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tommy Batu Bencana Bos bergabung standby. Assalamualaikum Mas Firman. Assalamualaikum Mas Firman. 76 bergabung Mbak Kirangan. Oong Mbak Wiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Tommy sebagai Perumahan Batu Kencana Serang Bang Sigit sebagai Batuan yang standby. Terpantau juga Bang Osen Serang Mbak Melati sebagai Rubaru Matar Sekelengkong yang standby. Terpantau juga yang punya 76 Matesu mewakili juga Bapak Kirangan Mas Ong Serang Bang Wiro sebagai Esobu Karai Matar Sekelengkong atas gabungan epon ngereng standby. Ngereng rekan Kota Kelenget Telango Buluto Serongki Lenteng Batuan ya tare. Assalamualaikum warahmatullahi ikutan. Assalamualaikum Bil Tim standby. Assalamualaikum bersongai ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barokah sebagai Lugulu Magil juga dan Fadil sebagai Cedung yang standby. Terpantau juga Mbak Mila Serang Bang Kapas sebagai Biltim atau Sekelangkong yang standby. Terpantau juga Pinter Saud sebagai Lembung Bara berada jembatan Kempor yang standby. Yang rekan Kending Lugulu Pamekasan Sarang Pantura Pasongsongan Amputan Rubaru ya torek. Assalamualaikum Bayu Mandala Al-Karawi standby. Assalamualaikum Alfanik bergabung. Assalamualaikum, namanya Pak Jahe bersama rombongan sejagat raya ikutan standby. Assalamualaikum Pak Rid bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mas Bayu sedari Mandalekara yang standby. Terpantau juga Alfanik sedari Lugulu Mas Jai bersama masyarakat sebagai Lenteng Barat
Masyarakat Pungunyit garing standby tempat rujukan Bang Barit Benar Resep Timur Raihan yang diwakili sareng Mas Dion coba di Solopeng garing standby terjukan sederi Celputan garing terakhir kali itu ya tore. Jaga tingkir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, barikin bergabung. Assalamualaikum, Bung Tomo bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tingkir saya badai dalang lau serengki terus kelengkong garing standby tempat rujukan Bang Regen saya dari Rombia Timur Mas Darwin Big Boss Maharani Group saya badai Kota Pamekasan terus kelengkong terakhir Bung Tomo saya dari Karai garing sejenak langsung standby untuk mengikuti Kauliah 371 absensi berakhir. Pengabsen pertama Bang Aka, terakhir Bung Tomo saya dari Karai. Seborana sabuluna manabi tak kapsen insyaallah laku bisa tapangki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar aja muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته، جبريل أتى ليلة أسرى
والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته
كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم افرح قلوبنا بالإيمان والقرآن والسنة والعلم والصيام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة وسلاما ترفعني بهما عندك على مكان في الدنيا والآخرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Kuliah 371, sesatejeuna sami-sami murjaaki Allah. Sesatejeuna petenggol muljaaki wabil akhas sateje para kiai makae kiaji kudu ngaci, satejeuna cukan para ustad para ustadzah. Satejeuna petenggol muljaaki langkong-langkong sini teni sini teni Kuliah 371 ning pagi semangken
pagi ning ileres tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah. Itu berarti Ramadan makin dekat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bocur boleh beraba ni mak. Kalau bentar bangkin ada ke Ramadan ni. Atau benar saya sarangan kalau tanggal 7 April 2000 selekor. Sedak satajana bertanggul motor banyak sekelangkong. Sekelangkong. Cukanan Jakarta totan tretan se Areli. Saya pancar melalui FM radio atau benar juga melalui internet atau benar juga melalui frekuensi pun RPU radio pancar ulang dari 2 meteran. Saya melalui frekuensi Naorari atau benar melalui frekuensi Nerapi. Juga saya dipancarkan beberapa banyak RPO tentu bisa. Pada RPO Angkasa Bersaudara, pada RPO Maharani Group, pada RPU Gita Bayu. Sidak satajana tanggul motor sekelangkong. Juga si memperluas pancaran Kauliah 371 melalui pengeras suara. Saya pancaraki lebat speaker masjid, musola atau bencukan pok-compok. Sesata jana cukan beton kola muljaaki. Kapangki boleh, dan kola cabis, dek setuju. Dan kola ziarah, dek setuju. Dan kola hadir, dek setuju. Pendengar pencinta Kauliah 371 kalau pun abakta telah ajakan. Sepakun ajakan banik. Ajakan baneka fakta sarang tangkola dari Kauliah 371. Jika 53 ajakan, telok ajakan. Pertama, ngereng seteja arang saranga mabanyak azikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pun tebu hari-hari sebelumnya pun zikir paneka selain dari pelindungan abad dari syaitan, juga zikir paneka masalamat ku lebih panjenengan kelaban macam-macam makarekongan, kelaban macam-macam makasosaan. Kati mangken kelaban panjenengan banyak rekong, banyak susah. Kebodaan sekati panika-nika. Kebodaan sekati panika-nika. Katia ingki persoalna permasalahna COVID-19 atau benar saya kenal kalaban kocak virus corona panika laki belum lestari nika. Ini negara-negara lain walaupun nampunlah banyak negara selain panika ampunlah lestari, cuma si banyak selain juga negara-negara sikit tak lestari. Ini termasuk negara kulaban panjenengan virus 19 virus corona nikah. Virus corona nikah kita lestari.
Ki selalu napa dalam pengawasan iki protokol COVID ni. Tadi tore banyak nyoon dekat Gusti Allah terpa dengan zikir. Ki masawi saja tak zikir mak. Sajan beremmat tina musibah-musibah nikah. Terutama aku leban panjenengan orang-orang seiman. Si tanto bisa os. Si tak orang-orang dari musibah. Si ngarekongin tolong ngasosain nik. Tore ilang akira sa rekong. Ilang akira sa sosa. Hadapan ku leban panjenengan banyak adzikir dekat Allah. Banyak adzikir dekat Allah. Cai pun tebu pengajian se hari-hari se sebelumnya itu buat kita lah tentu farrijul usas beda telak perkara se mailang dak rekong dak susah ni ti rekong kembang hilang ke rekong kembang susah insyaallah bakal tak kong rekong ni. Kenapa tretan setuju se pertama zikrullahi bi ayyi sighatin kanat. Pertama ingat dekat Allah, zikir dekat Allah. Kalau bersirat pun apa bisa haus. Kati mungkin ni bulan Syaban banyak mau salawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mau salawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengajian pagi mungkin tak bit-bit lagi. Iki karena beda acara ni. Allahumma salli ala Muhammad. Teratan saja pendengar pencinta Qauliyah 371 seperti kalau hormatin. Kiri-kir tore. Zikir ni kata usah meleh. Zikir ni kata usah meleh. Kan kunjung zikir ni ke kotu ibenta. Tak melek yang kotu ebenta. Minta nama larat tak tuli oleh senau sah tak ada jualan. Mencik saking ada jualan tantan ko leban panjang ni kan ngobengin. Cik saking bisa diuangkan tantannya insyaallah ko leban panjenengan ya korse orang larang kelar meleh. Korse orang larang kelar meleh. Nikah gratis nikah. Gratis. Coba matretan sanosa gratis pun tak ada pertolong na Allah. Melarat sedeti orang adzikir Allah ni mak. Melarat. Jadi makilah roseruan rekong. Roseruan sosa. Sosa rekong sosa kapi seperang beda. Kibah padengan laku kasih padengan ka napa kibah padengan ka sabab bila ko padengan ka napa ki padengan ka lakoh maksudnya ini tantretan setuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muneng la ko rekong, muneng la ko susah. Neng la ko rekong, neng la ko susah. Tinggi ilen celen nah. Mailang kerekongan ban kesusahan segratis tanpa biaya. Kalau ban panjenengan pas tak kencang. Itulah zikir ni ketampa bedana pertolongan Allah. Sulit teti kalau ban panjenengan gemar berzikir ni. Melarat kalau ban panjangan tetereng segemar berzikir ni melarat. Melarat. Ting tidak biayan. Tidak biayan. Gila bangun. Jadi mau salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Cek jeng lancang mi tabuk. Salawat ngelasi dah banda.
sallallahu ala Muhammad 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 dengan oleh sawala sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu boleh sawala sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nika pun zikir nika. Nika pun zikir. Jadi karekongan kulaban panjenengan nika bisa pengkeng. Karekongan nika bisa korang. Lebih-lebih ngadepin tengkah macam-macam kata menikah. Ada corona virus nika katon lapak tak padeng aja mung nyusahin. Tak padeng katon jak nyusahin. Dari banyak kesosaan selain. Ingki tretan saja kepada Allah selama pandemi COVID-19 nikah. Protokol COVID-19 memang kudu jaga. Kican negara mana? Kican negara kudu jaga. Tapi aja kena gulaban panjangan sampai lepas dari aki pangki mah, jangan lepas dari aki pangki. Walaupun kita dalam perpangkian ini kan bisa jaga jarak, Dalam perpangkian bisa jaga jarak. Pokoknya sepenting lepas dari sering-sering apangki nikah. Karena tak menabi tak kelaro berdebu sana la tafarraqu fa innal baraka ma'al jamaah. La tafarraqu cak asa-besa nangkepi cak asa-besa bikin jarak jauh-jauh cak asa-besa fa innal barakata karena sangkuna keberkatan ma'al jamaah panika ning dalem jamaah pol kompol otore pol kompol sing tak benita pada ngaki pol kompol pada ngaki awal kompol cuma jaga jarak. Ini tak pada ngaki awal kompol yang jaga jarak. Betina balai napa kima? Makle berdetanten apa nah? Jadi usaha napa pemerintah ini betul-betul cet ngembreaki supaya rakyat ni keselamat. Supaya rakyat ni keselamat. Cukup berkusangka kulaban panjangan dek ke pemerintah ni kacau kutu berkusangka. Cuba sangka ke pemerintah. Berkusangka ke pemerintah. Tretan saja karena akibatnya kita kau tempat cantebu bila pemerintah nani kerosak tretan. Bila pemerintah nani kerosak, akibatnya juga rakyat-rakyatnya kan bisa jadi rosak. Fasadur ra'iyah bifasadil umara. Rosak rakyat ni kan kalau ben rosak pemerintah. Setang putih saos tretan. Kurang disiplinnya hal penanganan COVID-19 rakyat ni ke banyak saya tak pati percaya. Rakyat ni ke tak pati banyak percaya. Ki kurang disiplin sekonik memang. Karena rakyat ni kan macam-macam ternyata. Pandangan rakyat macam-macam ki. Jadi solusi kangkui rakyat bisa betul-betul menghargai terhadap nikah. Kepentingan pemerintah menjaga COVID-19
betul-betul serius demi kepentingan rakyat juga tentu nah. Nika kurang disekoni disiplin. Ya memang sudah disiplin cuman kurang saos. Mengkana ki buktena kekurangan disiplin kesebut. Ki banyak rakyat saya tak percaya aja. Banyak rakyat tak percaya aja. Ya maksudnya lah kurang kita rakyat kuleban sampean maki kocak rakyat kan manus sakingak sampean pemerintah nika kan. Kule maki rakyat orang. Sampean maki pemerintah, pemimpin pemerintah, ya orang kian. Pada orang. Jadi pakun kutu saling ngarkein. Diki sepolan sampean di kuasa. Kule dikuasai. Sampean pemerintah kuasa. Sing nguasanin kita rakyat nikah. Bini pas semena-mena kuleban panjenengan nikah diperlakukan kurang biris, diperlakukan kurang gena. Tetap kita secara kemanusiaan tetap saling menghormati. Harus nikah. Ini buku atas nikah, buku atas. Buku atas, tak bisa oba-oba tak bisa. Bahwa kita foto Adam harus saling menghargai, saling menghormati. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Ini buku paten nih mak, tak bisa oba nikah. Mun buku-buku pemerintah deng-deng negara miki bisa yoba. Miki bisa tambahin, bisa kurangin, bisa jadi. Tapi mun panikah la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Cek saling beklen. Cek saling beklen. Cek saling korpongkoran. Cek saling ngatengkiin. Cerita saja pencinta pendengar Qouliyah 371 berkaitan keleban masalah jamaah apol kompol. Tahu kuleban panjangan tetap apol kompol. Jangan ngabak nyari keberkatan, nyari tambahan kebagusan. Mun sajen tak ada apol kompol kan kebagusan nikah sajen tak ada. Ting sajen tak ada tambahan kebagusan ban keuntungan corona nikah tetap sajen merajalela nikah. Jadi tahu apol kompol cuma akompol lebih penting. Akompol long polong masih penting. Tunggal lagi long polong berjamaah. Tidak sampai tinggal lagi berjamaah nikah Ramadan mana? Nikah Ramadan pun. Pahalana berjamaah nih bulan Ramadan nih, masya Allah. Berjamaah Ramadan. Kita siapkan mulai mangken, ila dipersiapkan mestinya mulai dari tahun ada nah, dari tahun saya ada ampun. Allahumma salli ala Muhammad. Di kompol berjamaah. Nah, boleh solat tarawih dikah? Solat tarawih. Solat tarawih, solat silakar. Nyata-nyata. Tak pas kotu berkeharusan berjamaah. Maka katibi asah. Solat tarawih nikah. Cuma kadung amponlah. Teti lumrah, teti kaprah. Kekapraan dan kelumraan disepakati setujui para ulama. Sunnah berjamaah ning salat tarawih nikah dadi semacam kepastian mau dilengki areng sareng apol kompol along bolong lebih-lebih menampakkan keakorna abe ketretan ning di bulan Ramadan ini sangat penting bisa lagi hadir bareng ke salat tarawihan nikah. Si sentimin male ambu male tak sentiminan ya sokeran male tak sokeran ki sampean de sokeran itu nyapa si sentimin tu nyapa si musuhan tu akor pasal dia bi musuhan terus ni kama i penting ro apa penting tidak pentingnya catatlah bakun salah kan ini orang asokeran ini kayak penting jangan sampean. Nah apa pentingnya sebulan tanya apa benih kundurusan sebulan tanya apa sampean makai tanya apa siapa boy kalau tak ada niat dengki tak ada niat hasut tak ada niat abak nikah beda tak nyaman yang dalam dada beda tak nyaman yang dalam hati tak masalah. Cuma kalau ben sampean tak nyapa tor soker sentimin kasih lain kan beda ada wama
beda adawah, beda panyatro ning dalam ati ini beda panyatro. Nah, ya penting apa min satruan nikah. Bahkan kun nambahi salam lor. Rebanari jan salah, rebanari jan salah, rebanari jan salah. Ya terus OTB salah terus. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kaingain la tafarraqu. Cek sapesa, cek bengibeng, cek acar pencar, tore menjadi satu. Kur-akur. Umat Muhammad ni ko caki ummatan wahidah. Umat Muhammad ni ko caki umat sebersatu. Umat sejadi satu. Semacam gulaban panjenengan umat sesebanyak ni mak. Semacam pada ben beten setong. Ben beten setong. Maka itu buaki al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyanil wahid. Yasuddu ba'duha ba'dah. Yasuddu ba'duha ba'dah. Dan saja kepada Allah, kulaban panjenengan orang mukmin pada mukminah. Kita orang Islam pada Islam, kita orang mukmin pada mukminah. Dan iman pada iman. Ini kal bunyanil wahid. Pada bangunan situng. Tetapi kokoh bangunan situng ni kah? Kokoh bangunan ni kah? Karena pada saling menguati. Yasuddu ba'duhu ba'dah. Yang tersatu sama lain ke saling nguaten. Gedung si didajah nguaten kasih di lauk. Gedung si di lauk nguaten kasih di didajah. Gedung si didajah nguaten kasih di timur. Si di timur nguaten. Kan sebenarnya saling nguaten antar satu sama lain. Jadi la tafarraqu. La tafarraqu fa innal baraka ma'al jamaah. Cak sabesa. Cak sabesa, cak sabesa. Karena keberkatan bisa bangki ma'al jamaah. Abareng along bolong, abareng apol kompo. Sehingga terawian bekal datang ni pabiris. Sehingga terawian si bekal datang ni ka bapak tepak. Sehingga terawian si bekal datang ni ka bapak tepak, paris-biris, bagus-bagus. Kompol bersama, ya. Tampakkan persaudaraan na, tampakan persatuan na, tampakan keakorna. Nah, ini sopaja saja tambah barokah. Ti akompol lebih sawas pun lah teti barokah, napa boleh sunnah ini dalam laksana akicet beda perintah. Seka itu juga ngalakon aki, lalakon si sunnah ni bulan Ramadan nikah bagian daripada napa kenikmatan si sangat raja kencer nama raja kencer nani ngalakon aki sunnah ni bulan Ramadan ni telepon pada naban ngalanok aki na pada naban ngalaku aki si wajib kencer na pada naban ngalaku aki si wajib. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pencinta pendengar Qauliyah 371 sebutan Qaulamul Yakin. Jadi kita kalau panjangan orang mukmin ini keteretan, itu korakor, mun bersih tak akor, tu dia akor. Jadi fa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka tore mata pak aku leban panjangan kapi antara kita bersaudara nikah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Cek tokaran. Tore bapak sepak, tore bapak tepak, persiapkanlah. Tore persiap lagi. Keleban panjangan akan memasuki Ramadan nih. Ramadan ni raja kencaran nama. Mangkan saya Arab ba'abaan bulan muljan ni ke Masya Allah. Saya Arab ba'abaan bulan muljan ni ke saya Arab bulan muljan ni. Karena keleban panjangan terongol le kencaran sebanyak. Tusa-tusa terroe saborah banyak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mangkana memasuki Ramadan kulaban panjangan mastene kutu bunga. Memasuki Ramadan kulaban panjangan kutu bunga, kutu jembar. Dari making. Ya
Ya makleku leban panjangkan apa ngerasa bahwa Ramadan banika lakar cet setong keistimewaan dek umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan dari Allah. Keistimewaan dari Allah. Keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena paperak karena Ramadan nikah. Paperak karena Ramadan, pacempar karena Ramadan. InsyaAllah deki pengajian atau bena qauliyah 371 pagi InsyaAllah bakal memancarkan lagi nanti di Ramadan. Cuma waktunya nikah sore. InsyaAllah waktu ipon panikah pokok lempak InsyaAllah. InsyaAllah waktu ipon panikah pokok lempak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tarik persiapkan kulaban panjangan kangkui masuk Ramadan ni. Kangkui masuk Ramadan ni. Jazaa'us sawmi lis-sawwami jannah wa tasfidun limurradin wa jinnah. Jazaa'us sawmi lis-sawwami jannah wa tasfidun limurradin wa jinnah. Wa inna nabiyyana qad qala fihi ala sumu fa inna as-sawma junnani. Ni kalau Nabi tak kelerah terbunah Al-Habib Alawi, Al-Habib Alawi Al-Hasani, Nabi tak kelerah. Terbunah Habib Alawi Al-Hasani, orang sepona Habib Muhammad Al-Alawi, orang sepona Habib Muhammad bin Alawi. Jazaa'us sawmi lis-sawwami jannah wa tasfidun limurradin wa jinnah. Wa inna nabiyyana qad qala fihi ala sumu fa inna as-sawma junnah. Jazaa'us sawmi tining kencerna puasa lis-sawwami deka orang-orang seongku puasa jannatun banika swarga sawam. Sawam nika orang se bener-bener berpuasa. Jazaa'us sawmi lis-sawwami jannah, kencerna balesna puasa, balesna ibadah puasa ni kili sawam deka orang si ongku puasa. Karena beda orang puasa ni beda si ongku, beda si tak ongku boleh. Beda si ongku, beda si tak ongku. Apasan beda si ongkuan, beda si tak ongkuan. InsyaAllah deki bakal lihat oraki paseraan orang-orang si ongku puasa, tor paseraan orang-orang si tak ongku puasa. Lah si ongku puasa ni ternyata saja belisna ni jannatun suwarga, jannah suwarga. Selain dari suwarga ki odi ning itunya panika ampun lai selamat taki kada bi pangeran. Wa tasfidun limurradin wa jinnah. Wa tasfidun kencerna ring apa saka orang-orang si ongku puasa. Tasfidun kelentongan, belengguan, pengkotan, pengkotan kasapa limurradin dek kaseler meler, setan seler meler, wajinnah ben setan ben ejin seler meler. Jin seler meler, setan seler meler. Si tukang nipo ni. Ni kayak kelentong deki bulan puasa ni. Lentong ni lentong.
Wa inna nabiyyana ban songkuna nabi petang kula setaja kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad qala panika ongku atabu kanjeng Nabi fihi ning dalam urusan panikah hikmah napasah fihi ning dalam masalah puasa nik dalam matabun ala inga atibin ban sumo puasa atibin ban kapi fa inna shauma karena songkuna puasa junnatun panika pangaraksa junnatun panika pangaraksa perlindungan kulaban panjenengan dari satu jena lebih-lebih cepon manabi bulan Ramadan nika bulan si menentukan tahun ke depannya mak di faiza salimat mun selamat salimatus sanah kullaha mun selamat bulan Ramadan nika ki selamat setahun benteng ki bakal adepin nika tapi mun Ramadan tak selamat mak roa mun Ramadan tak selamat ya setahun benteng bakal nemunin tak selamat ki ya mak lebih-lebih ning bulan Ramadan bah nemu tak tepaan bekteh ning bulan Ramadan bah nemu tak tepaan ibadah dekat Allah bah sajen sal ibadah ndak budi sajan salbut ibadah ndak budi sajan salbut Cepon tabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital puasa ni kan minangkan junnah pengeraksa taming minan nari dengan dari apa neraka ka junnati ahadikum kata pengaraksana selak setong ban kapi minal qitali dari pembunuhan dari mati katia napa mundreng perang perang ki lambok roma ki zaman kona perang ki zaman Rasulullah apa kan bodo kelampi kere roma kelampi kerehnya man kelampi kere ini kelampi si dibuat dari besi kelampi si keboy dari besi kelampi si keboy dari besi cak kelampi besi tete makilai tetak bi pedang cim keleningan kelenang ti mas kia setan mas kia setan aku kadang si abasa ni tak bengal yang dengin bi puasa ni yang dengin bi puasa kuikor apa sa ongkuan munda apa sa ongkuan jendok deti make bahasaan munda apa sa ongkuan jendok deti jendok deti make bahasaan jendok deti mak tak bener tak tepat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad jazaa'u sawmi lis-sawwami jannah wa tasfidun limurradin wa jinnah wa inna nabiyyana qad qala fihi ala sumu fa inna as-sawma junnah. Pendengar pencinta Qouliyah 371 sebetulnya kula hormaten. Pastukan tretan setajah selain daripada zikir panikah sebisa kula ban panjenengan kempang mangki elang akarekongan cukan wa kalamul hukama ban mireng-mireng debu si akuna mireng debu-debu si manfaat mireng-mireng debu si akuna mireng debu-debu si manfaat timun cepon debu dalam pengajian di yu'til hikmat Allah debu yu'til hikmat man yasha Allah paring hikmat dekat orang-orang saya kesokanin nah siapa saya kesokanin ki orang-orang silakan napa jauh dari macam kelompok-kelompok si tak fokus jauh dari kelompok-kelompoknya orang-orang yang tidak baik
Basera kelompok-kelompok yang saya tak fokus engki cepon orang saya pertama kelompok orang ate semon ate na ese seneng dunya. Nomor 2 orang saya rekong kasih hidup nah. Rekong ka masalah saya lakuna macam-macam nah. Saya rekong gitunya ki pakun. Mun rekong golaban panjenengan tak kok sajan ibadah kadang ibadah tak kok tak terima Allah. Ini kan hal bagus nih. Ya rekong si tak kok tak nemu si dera tak kok tak nemu si kerokok tak kok tak ni. Dan ini kak gempang hikmah ni kan lopot dari kelompok ni. Terjukan cepon wa hasadu akhin. Hasadu akhin. Orang tengki ketretan, orang tukang lak nyalaan, orang tukang zalim, orang tukang lak nyalaan. Mereka juga masuk kelompok sejauh dari hikmah nikah, jauh dari hikmah nikah. Jadi mun orang tahu cek pasaan ada tengah, la pasaan la para pakun ki amusuan, pakun ki sesentiminan, pakun ki saling atau karan, saling ngedzalimin, saling nganiajain. Nah, berarti nikah termasuk kelompok-kelompok si tak ndak kebagus ni mah. Kelompok saya tak ada ke bagus ni. Jadi Allah Ta'ala tak ngesokan ni beri hikmah dah ke kelompok-kelompok ni. Juga tentang saja kepada Allah benda boleh saya pun lebur ke kamuljaan. Hubbu syarafin. Lebur dak ke kamuljaan. Maksudnya muljaki orang muljaki orang lain pun merasakan bangga senila mak. Muljaki orang lain lu kopeng, muljaki orang lain lu merasakan bangga. Di sekolah na samban dijemput kalaban penjemputan. Macam-macam lah. Bengki kini kan abon. Ki kabangse bang kita pangki mun secara zahir mah. Kabangse era sayan abak de remah. Mun sangken tepan sampean dopak hadir sampean hormat kalau penghormatan si sebenarnya kimun sampean gila hormat kini kebon masuk mun sampean gila hormat berarti kini sampean masuk ke kelompok si sulit kelompok sampean nikah bekal oleh ilmu si akunah oleh hikmah ilmu si manfaat nikah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Kamu kasarang Allah aban gieu bukti na dia. Kemuka sareng Allah Subhanahu wa taala napah setujeun si ampon lae kapereng tetia si aku nator manfaat cekak ning dalam ate mah amin amin ya rabbal alamin. Si paling akhir tanda-tanda setajah termasuk dari si mailang kerekongan selain zikir bi tebu-tebu hikmah nikah juga waliqaul ulama waliqaul ulama muntara selamat muntara tak rekongena muntara tak rekongena muntara tak sosakna tareh pakut sekut long polong kompol bi ulama pasekut cabisan dak ka ulama pasekut abangki bi ulama palakus asalaman bi ulama ini karena tabuna kajing Nabi dak Sayyidina Ali karramallahu wajhah man jawazal arba'ina wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu sabana orang semun ko selebet 40 hari tak tabangki bi ulama sabana orang semun ko selebet 40 hari tak long bolong ben ulama qasa qalbuhu maka kelihatan orang ni kelihatan orang mun la tak bolong-bolongan ben ulama kelihatan ki maksudnya ki karena apolong bi ulama kan beda ilmu nama ilmu ulama panikah sinyambia nyaman sinyambia tenang sinyambia nyaman sinyambia tenang sinyambia aman ka kula ben panjenengan alhamdulillah insyaallah perpangkian bi ulama nikah bekal pangkiyakin juga lebat kau lihat itu satu kalaban aitin Allah subhanahu wa ta'ala
dari setong, dari sepertama. Si nomor 2 pun apa sih yang cekaki Qauliyah 371 ngereng sataja sami-sami maungku asokor dak Allah. Allah beri nikmat ongkuan. Tore nikmat ke paungkuan cukan. Sokori cukan pator sekelangkongen paungkuan cukan. Pas nomor telok Qauliyah 371 ngajak boleh dak kakuleban panjenengan kangkui ma bener ma bener ma tepak ma fokus teng kaudi nikah lebih-lebih ma bener ma tepak ibadah ma fokus ibadah ma tepak ibadah ma bener ibadah buang putuh ngaji nyari ilmu mak leko leban panjenengan dari setajana berde catatan fokus tor ngontongi dari tunyana kantos daka akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sabaneka bisawas wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. La tajalna man khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana bi zaidina. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dekasatayana nyona seborah selalu apatah yang kurang lebih nah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mahdiban Bedawe Kronik warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala Bedawe Kronik bin Abdul Muhtar. Apa dah jalan ada Aswaru Mak Kobas dari Tanjung. warahmatullahi wabarakatuh. Di pancung tak tembus ke berek biasa nanya laker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kente kencet situ pun lagi barokah. Udah gini gua aja malu din akar. Sao, coba cecet di papaan. Ada benturan. Lanjut kata lima saat al-barakah jauh pun yang yang lumban atau malta yang bersama nengah al-barakah dia janda takok Sleman setuju kata demah bang sebel. sandal ke coba cecet sandal kah Aka sandal kah tawarab kah Ngandeh Ibarok kata lo egen Cepecer.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saja, Cer.